kuba khona ingikhathi lapho khona uthole ukuthi amaplug ayatrapha, amaplug ayawa, ungazi ukuthi-ke kwenziwa yini. Uyivusa i-main switch uthole ukuthi i-main switch yakho i-right, mara-ke nawuplugako kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuyawa amaplug. Okhunye okungaba ngunobangela walokho nginakho okulandelako. Le yi-plug nawuyibona nje ngaphakathi kwayo izele ihlabathi esingathi mhlawumnye-ke mumuhlwa. Nawuyiqalileko kade umuhlwa lo lokhu ukukhamba wenza nje. Okhunye-ke okungaba ngikho ukuthi umuhlwa lo nasele ungene ngaphakathi kuba nesikhathi la ukhamba khona uthambisa, njengombana usakhela ngaphakathi emaplugini. Nawuthambisako intambo lezi ngombana-ke ikhabo lakhona kufanele angazihlangani, uthole ukuthi-ke kuyatrapha. Lokhu biza ukuthi-ke sibe namehlo atjhotjho, amehlo abukhali, kwenzelela ukuthi-ke siqalisise-ke ezinye zezinto nazenzekako, siwavule amaplug, si-check bona-ke ayikho ihlabathi engaphakathi emaplugini engahlanganisa lezi intambo ezingahlanganiswako, bese-ke utraphe i-plug yakho namkha-ke i-main switch kwi-board. Lokho akusingokokuthoma ngihlangabezana nakho, ngikubonile amahlandla ambalwa, ingasila kwaphela, kodwana-ke nakeminye imizi lapha-ke sikhamba sibona khona izehlakalo ezifana nazo lezi, lapha kuthiwa amaplug ayatrapha nasiplugako lapha kuwa i-main switch namkha-ke kuwa i-circuit breaker. Nasiyivusako iyavuka, kuthi-ke ngemva kwesikhathi bese-ke iyawa. Koke lokho kubangelwa yihlabathi efana nayo le, ihlabathi yoke le engaphakathi kwaleli plug, ekubiza ukuthi-ke kumele iphume, sikwazi ukuthi-ke sibuyisele iplug le ngokwekhabo lakhona. Nawungayitjheja uzoyibona nalapha phasi ngendlela-ke ihlabathi le iyinengi ngakho. Yoke lento le ngomunye wabonobangela abangakubangela ukuthi ube nama-trapping plug namkha-ke ama-trapping switches ngaleke kwi-main board. Tjheja uyelele, lungisa ngaphambi kokuthi uye ebhodini, ngaphambi kokuthi-ke uthole umuntu ozokuthatha-ke mhlawumnye-ke imali, akubize imali eningi. Kubiza ukuthi-ke khowuthome kizo lezi ezifana nazo lezi, ulivule iplug, uyikhiphe yoke le hlabathi engaphakathi, kwenzelela ukuthi-ke likwazi ukuvuleka kuhle, bese-ke liyalungiseka, kuphele-ke umraro wokuwa kwegezi. Ngiyathokoza.